Ekeonga Kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora wekirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Uya kegimana indo mwanche muri wa Getembe TV ritukurera minsi yose ritukurera gatano na rimo mutinyo gatatu mwaka bwekiri bubere 2025 na gosogeire annonce ya sore na nakwariganire SMS Ekeonga Chinsa Isano na Ibere senchira yo bwenye nchenga treni Nyaboga Wilson makuru kuri asensemberere bimanyiriro karansoike erengo manyama yakuru wa county ya 40 na Ibere Chinsa ya Kenya abwasa baliko betu bamangana babekire chikambe nigo tumanya igati yari abeyeka gwate kanene muno etaro yo muraiwe kya makirikya ODM moskera Murodinga ase orogongoru agusi ase county ya Kisii bunenchera yamo yoko yusangire birengerero na barai kurwa ase county area ya Kisii. Karibu sana. Natogo chaka nigo muraiwe kia makirikia ODM omoskera Murodinga agendete netaro ase county imensi ya Kenya bunenchira yamo yoko kore bikaro na barekorwa county cho anene mono kore kia makiria kia ODM na gusangirire birengerero byabo bosibo kochora ose bosibo koraria omosimamo ye ogesiasa ritkuria rero nigo moskera aikirime county ya Kisii eriyo kore bikaro na barekorwa county ya Kisii bosibo koraria omosimamo oyoye ogesiasa.
Rigereria chuka Chinsa 10 na riturachi gokoretera orobotioru na rio andake oranyaro muskiraira agendere goena na chingwana chiaye na abareng osena abarai kurase county ya Kisii togoska bosio goikase county ya Nyamira nige mambiri tukoria rero abananchi kuru ibungeri ya West Mugirango anene mono bari bagutumika epara ya omosasa goenda etono barobekana asibagukurira eparembe anene mono yaberege kobekwa omoro mumobe na yabaitire ebumbi ase ayose bono babolire omubunge we West Mugirango wesoke na kubakonya kubaroseria nabo yo kubaruberera chipara ase ebunge yi esa marieta nenchengo simasio mayo korweto no bwana tono emechando tobwate ne para abantu bamoro mwe bachete bakabeko moro mwenuso asande mbabegeti ebatumeta asara bemono no batumete bone birro byoito nebi esarekari kamoranche tokorero moro mwe batumete Igone tikiro mita batamanye tose. Bona antu bona banyake nyoro ntoma tikiro mita antu. Bona abantu beke nyoro. Tuatiramo to kolera kamuranje serikali yeito. Aya sitimu na nyomo gambio itorende. Koranje para terosiri. Na makara matitari komekwa onyetera tabo amboka morera. Igongor korwoma sasa. Ntuntobeke irimara mwoso amasasa gotira paka agayigire tona na abayikere timbara tobekera amaro ntwatako kura takoteba tobekerwa amaramu erine ntutobwanera buna abantu bande babwanera tane parere ngiya none pikipiki egoeta aina aramagania itotobwade na togotigana nayo ekerense ngima eroberetie gochengera ritukira abasubati erimanyikaine International Women's Day chitariki Isano na Isano mutinyo igarira beritukore Jumamosi yege gocha gosema mbiende nigo bono musubati bo murai bwensi ya Kenya moskerere choruto atarerete echara y'abasubati ya Murang'a Prisons bunenchera yamoyo kuba omoyo abasubati bari ase echereyo gokwana kerekyo nigatebete nigo babekire merobero yogo chikoene kyabunango sira bara abasubati naboigo kubakinia kiuchumi nigo boigo murai umusubati oyo ainge no mugavana bwe county yo ya Murang'a. As we stand within these walls today, I want to remind you that your story is not over. Each of you has a future that your daily decisions can shape. You remain essential, loved, and valued despite the circumstances that brought you here. You can go and read. The prison department over the years has changed. I know people who are coming to prison and doing courses like law. And in fact, I know of an NGO that supports prisoners to do law. Why can't you take that advantage and become a lawyer? Prison zetu zimeendea through reform. Our prisons have been reformed and we thank the commissioner for the reformation that we have seen in prison. Kama si reformation, hata program kama hii hugeipata hapa kwa prison. Tunaomba hizi reformations ziendelee kufanyika. Hata wale watoto wanajipata wamefungwa pamoja na mama. Hao watoto wachungwe sana na prisons department. Rai besinya gitari chikora wani kanisa imeyense nigo bono bakorire geikaro asibono baruro koboria gocha serikali kuba kanari deni angechi shiringi bilioni 10 kurwase kyombe ose kurwase muroberero shana boigo ebima iria NHIF unenchere yamo yokonyara chibesa bachigwakana abakoreri babimiremo nabo yokwena na obokoreri burobya gocha sabaroire bari bagocha ase chinya gitari echo
tumekuwa na mikutano na waziri na Kumincha na yule waziri ako hapa saa hizi. Tumekuwa na mikutano mingi na PS na pia na rais mwenyewe, tukisema kwamba sisi kama watu wa dini tuna provide 40% of the health services in the country, na kwa wakati huu SHA na NHIF wako na deni kubwa sana ya mahospitali yetu, karibu bilioni 10. Na hiyo deni tungeomba ministry ama SHA iweze kuilipa kwa haraka iwezekanavyo, ili shughuli za kiafya ziendelee. SHA arrangement level 5 hawezi shughulikia outpatients. Sasa hizi outpatient services ni zile za referral from the lower levels, level 2, level 3, level 4, na kwa wingi nakuwa kama ni laboratory investigations yani, lakini sio consultation. Kwa hivyo tuliona kwamba watu wa hapa watataabika kutafuta outpatient services, ndio tukaamua tuanzishe hii NCCK Health Center. Kanisa la Friends Church linashirikiana pamoja na NCCK kwa ajili ya kuleta huduma ya afya hapa chini, na nina uhakika kwamba huduma hii itaenda hatua kubwa sana kwa kuweza kuleta mafanikio ambayo ya kuleta afya bora, sababu watu wakiwa na afya bora then kunakuwa pia na wakati wa kuweza kufanya kazi kwa bidii. Gutigana nayo ningo bono insi ya Kenya yagenderere kubarasara anene mono gwetira okuya kwambanane engakije ya Kenya ebwate kiangazi ya kenene gose omugaso gose omurakera una abagusi bagoteba asabona mu waziri webinto bitwenchekanaine omoske adendware aretire ebifaa byekerero ebirachi gokonya korimya na korenda emerero ase amanani imiyensi ya Kenya asatebire okuya kwambanane kwoni kokwirania maiga insi ya Kenya na tikori gochikoreta abata The continued losses over the years are compounded by the limited capacity, including technical skills and appropriate equipment to manage forest fires. Drones will help us detect fire outbreaks. The drones will help us detect illegal logging. The drones will help us detect illegal activities, criminal activities. Ufaransa na Kenya tuko pamoja kutetea mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabianchi. Hapa ni mstari wa mbele, ni hatua ya kwanza kwa mapambano yetu ya pamoja katika kupambana na moto. KFS therefore commits to harness the power of technology to protect forests, safeguard livelihoods and mitigate the impact of climate change to build a future where Kenya's forests thrive and future generations inherit a healthy and resilient environment. The French government, which introduced a system that will detect, that will do surveillance, that will do radio communication, and ultimately suppress all the fires in 3 of our major water towers, the Mau, the Aberdares, and Mount Kenya. Yabarai korwa Rift Valley anene mono korase county ya Narok wakorawa no mugavana we county ya Narok omoske Patrick Olentutu nabo igo muwakirishi wabasubati omosubati Rebecca Ntokei nigo basabira abantu bonsi Kenya komo mosrai wense chinga kichinyororo irikirania magendo nabo igo chira chiri arereta ba Kenya chinga kichiri chich campaign asabono neba nigo bachire bose na kuboria aba Kenya kwagenda kwirikia no morobiro shafu nenchira yamo yogo chikorora bari bugima chinga kichiri bakogenda chinya gitari. Mwaka mbili tu umemaliza mwaka mbili kama rais, na unaojua venye rais anapigwa saa hii na kila mtu left right and center. But Kenya tumeambia rais ukiingia form 1 huwezi jua kama unaenda university mpaka ufanye mtihani ya form 4. Hiyo mambo ya kutukana viongozi hiyo haina maana. Ile kitu iko na maana, tunasikia mkizungumza vitu ambayo sisi tunajua ni criticism ambayo ni ya ukweli, tutarekebisha. Sio mbaya ukija kutuambia hii ni mbaya, hii mrekebishe hii, na tutarekebisha. Lakini hiyo mambo ya matusi,
mpaka unaona watoto sijui wanachora nini, sijui nini. Sio mbaya, lakini jua hata sisi tunajua ni wakina nani. Wakati huu ni wakati wa kazi ya kufanyia wananchi. Rais wetu William Samoei Ruto anakazana kuhakikisha kwamba SHA inafanya kazi. Tunajua kwamba wengine wetu hatujajisajili. Na mimi nataka kuomba watu wetu, kila mtu ajiandikishe katika hiyo SHA ambayo ni medical insurance. Omuraibu kiama kirikia ODM omuskera Odinga nigo amochirie ebima yokwena na obobene osomorobiro SHA asa boigo achire bosio na komocho morobiro devolution asa tebiri chibesa chiri chikuru ase serikali enene goika ase chiserikali chi county nigo chire chinge na boigo tichiri goikirania amagendro ase chi county buneganiri. Endelea vile sisi tulikuwa nataka na tungekuwa kwa serikali ugatuzi ingefanya kazi kuziko hivi sasa. Manake kuna pesa inatakikana ili ya chasini. Kuleta Kenha ifanye national highways, Kera ifanye barabara ya risabu, Kura ifanye ndani ya mji. Lakini chini ya ugatuzi haina haja ya kuwa na Kura na Kera. Kura hiyo yote nataka kuwa chini ya serikali ya county. Na hii chini ya serikali ya county. Na pesa ilete ya kutosha chini ya serikali ya kaunti. Tena kuna hii mambo ya matibabu. Matibabu kuna shida. Hii kinaitwa SHA bado haijafanya kazi sawa sawa. Lakini kuna hii mambo ya matibabu imegatuliwa. Lakini pesa mingi inabaki Nairobi. Shilingi bilioni 100 inabaki Nairobi. Yale ambayo inakuja hapa chini kwa mkono wa gavana ni tone ya maji tu kwa bahari. Tunataka pesa ya kutosha itoke Nairobi ije kwenye county. Gharama ya maisha ambayo imepanda juu sana. Mambo ya ushuru iko juu sana, sio? Tukasema haya, tunataka maneno yale yote yatatuliwe, wa vijana kama wamekufa wazazi wao wapate ridhaa. Sivyo? Sasa tunasema NALCO report itekelezwe. Alafu sasa tumesema tunataka wa Kenya waje kama kitu kimoja. Mambo ya uchaguzi hatutaki tena ile Kiswahili. Tunataka tume ya uchaguzi wanaweza kufanya uchaguzi sawa sawa. Kenya inaridhika. Mwanchwa umurigereria togo chikokora ni gobono abasai bari bakumbwatesia umuskeraira nabo igo bakoro ase kyombe sase kyama kirikia MDD ekimadikaine buna movement for defense of democracy bamuragire oyo kabeira mokonyi bomurai bwense muskeri gatigashagwe byara na komoboria atigane na Raira akore emiremo no murai bwense asabona batebi bachire bosio na goteba nigo bakubwatesia gitambukero kyo muskeraira kyo kora ebikara na barai koro Chinsemo imensi ya Kenya na nigo bare anya komubwatesia muskeruto nabo igo omuskeraira bunenchera ya moyo kwenekia na gosikia amagendero asensi ya Kenya. I'm deeply suspicious of Gachagwa's agenda and we urge Honorable Odinga not to lower his guard and not to work with Gachagua. Yes. Instead, we call upon President William Ruto and Right Honorable Raila Odinga to prioritize the full implementation of the NALCO report. This bipartisan report holds solutions to many of the challenges our country faces today. Defense of democracy, to being here now to chart a way forward for our country and to give our strong stand in supporting the Right Honorable Raila Amolo Odinga in his engagement with President William Ruto and the consultative meetings that he has been carrying out across the nation in effort to ensure that we have a better country for the future and for the young people of this country. What I would like to say is this one, that Raila Amolo Odinga carries a lot of knowledge
experience, and expertise that can be utilized better in running the government of the day. And that is why we are supporting today to engage with the President William Samoei Ruto. We call on people and regions that have never supported Raila Odinga in the past to leave him alone. And I repeat, we call on the people and regions who have never supported Raila Odinga to please leave him alone. And we also give it as a demand. Leave Raila Odinga alone. Yes. We refuse the frequent attempts to use Mr. Odinga and his base into some ladder. As people and regions that have invested in and supported Mr. Odinga, we have embarked on reviewing our journey in Kenya. And we must be left alone with Mr. Odinga as our guide. Omwanje murigerere na raitu abwate kurase mese Ekeonga Chinsa Isano na Ibere asenchira yobwenye korende chikoraga Chinsa ikome ninchikora na gase mese Ekeonga nkoretera yomuna yande asenchira yobwenye nchengatire Nyaboga Wilson Makori kurase nsembere imanyere na boyo kura transmission matundra nero beirega kwene kyabuna chibiche chigana mariogi ngugochera chire asenchira yobwekera no asege kagetere Getembe murobiro vibes on vibes ngotigogochera re studio imeyembe ose oyora chikoreto na DJ Reels twagusabire toskare genda kubwate Ibere ya Getembe TV eriwesemi wemanye nabo igobwego okay bye bye tumurani chiweka Chinsa chikome. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gyonsi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na Isano na Isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchurigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi.